Minijature za radoznale. Arhetipovi esencijalnih ulja. Ravincara je biljka porijeklom iz Azije, a raste na Madagaskaru. Od nje se dobiva izuzetno blago eterično ulje koje na duhovnom nivou nosi poruku univerzalne ljubavi. Govori Zrinka Jezdić iz Aromavita instituta za aromaterapiju. Ravincara, esencijalno ulje koje možda svoju snagu najveću ima zadnjih 10-15 možda, ali 10 sigurno godina, gdje se uočila njena velika sposobnost djelovanja na viruse. Ravincara je po arhetipu božanska majka. Kad sam slagala njen arhetip, imala sam to na umu, da je jako antivirusno ulje. To je jedna stvar. Druga stvar, da je vrlo blaga i može se koristiti bez nekih, nema zabilježenih nuspojava i nekakvih iritacija. I treće, toliko je, kako bi to rekla, produhovljeno ulje u smislu da vas, čim ga pomirišite, uvede u neko više stanje svijesti, a da to ne bude preteško i prenaporno. I najednom se nađete u nekakvom stanju svijesti ili možda uđete u kontakt sa svojim višim ja, u kojem možete percipirati puno šire i puno dublje. Ona je samim time što ima to antivirusno djelovanje, koje je, zna se da danas još uvijek smo s virusima na vaše veličanstvo, u kontekstu da ih ne možemo samo tako riješiti, nego da se rade cjepiva koja su možda najučinkovitiji način borbe protiv virusa, a ona to naprosto nosi u sebi i pomaže nam u tom kontekstu sa virusima, dakle s nečim što je toliko malo, nevidljivo, specifično, zeznuto. Ona nekako nas čuva, dakle, rekla bi čak čuva, dakle, naš integritet kao ljudskog bića u kontekstu imunološkog sustava i borbe, odnosno očuvanja zdravlja i tijela, uopće naše pojavnosti, do toga da nam hoće, ajmo reći, i pokazati šta je to što nas još ugrožava, a to, ti virusi, to su u kontekstu duhovne priče, to su dakle sve one moguće napasti koje svako od nas ima kada se suočava sa svojom biti. Nevjerovatna je, ja ju osobno obožavam i uvijek me nadahnjuje sa nekim novim uvidima u smislu poznavanja čovjeka, rada s ljudima, nekako te podrške na njihovim duhovnim putevima i uopće u cjelokupnoj integrativnoj aromaterapiji isto ima izuzetno visoko mjesto. Taj arhetip još, dakle, čini nas boljima, daje nam šansu. A to je šansa upravo u tome da jedino snagom, vjerom u sebe imamo jak imunitet. Na Madagaskaru njezin list, koru i plod upotrebljavaju za liječenje najrazličitijih oboljenja, čak i za ukidanje uroka. Primjenjuju je u konvencionalnoj medicini. Listovi i kora propisuju se u obliku infuza, kao karminativ, zdrobljeni listovi kao melem, a od maceriranih listova rade se mješavine protiv kašlja. Zanimljivosti o Ravincari su obećavajuće, ajmo reći, vjerojatno će ih biti vremenom i više, obzirom da je to relativno nova biljka na aromaterapeutskoj sceni. Prva zanimljivost je da ljudi često miješaju Ravincaru i Ravintsaru. Ovo koja obrađuju knjiga Arhetipovi esencijalnih ulja je Ravincara i to je ulje koje se koristi u aromaterapiji, pogotovo klinički aromaterapeuti. Priča ide tako da je negdje otprilike prije 200 godina kamforovac s Tajvana presađen na Madagaskar i da je to podneblje Madagaskara uticalo na samu biljku, da je promijenila metabolizam, te je ta biljka prestala sintetizirati kamfor, pa
je počela sintetizirati 1,8 cineol, poseban jedan visoko vrijedan terapeutski spoj u samom ulju koji služi upravo za pomoć pri disanju, za cirkulaciju, za ubrzavanje optoka limfe, dakle za sve ono što u principu se i Ravensara, što se sve i piše kao terapeutsko djelovanje. I dogodio se taj jedan fantastičan omjer kemijskih spojeva koji daju njoj ovo što smo već rekli na početku, jako antivirusno svojstvo. Ravensara je skraćenica od madagaskarskih riječi, ravina list i cara dobro, pa se to zove još i drvo s dobrim lišćem. Njena crvena kora koristi se na Madagaskaru kao miris za zamjenu za rum ili za rum, a prodaje se i kao začin. Tako da zbiljka sama po sebi obećava, vidi se da je primjenjiva u više sfera i oblika i načina života. Tako da, evo, pratimo je. Stigli smo do kraja. Gošća današnje emisije bila je Zrinka Jezdić iz Aroma Vita instituta za aromaterapiju. Tekst iz njezine knjige Arhetipovi esencijalnih ulja čitala je Majda Makovec, snimatelj Renato Drvodelić, autorica Sanja Milovac. Do slušanja.